Jaimasi phat masapen tain hitabang phat phat hoi phat mantam ta pathinin epijin pathin kathangwa honin ani channa in lhon nei ngai lu jiwa tuni hi hapta khat joba hi almost 6,000 plus subscribers to kamudoin epijinem tile lhon nei ngai lu jiwa chu he sopite ho ke le kaloinu hin keinon imacha pithe hi jongle imacha jong ka pithe hi jongle pathenin nachung chewa comment bol ho chunga subscriber bol ho chunga nei support le nei taupi ho jo se chunga nachung chewa pathenin phathe bo hen tin ke hon tauna to thua kipah thu jong ka sejin pathenin phathe bo hen lang no ho jalin pa pathin ka thangwe kidang ta in kanau khat cousin khat in ama he Israel langa umahin amain he katiyo heo nangin thangboi se na mention le sang izar ham khat subscribers namu doin akidange ti chun kanau nun jong asejin hipi ama koma ka don but naw chu ipeham tile hichi jo se chu adang I macha hi poi ke channel le thipna ke blogging bol thipna jong kai pon hichi hi Krista jala pakai su Krista jala e ngai lu jiwa pathin chate ihi naw khana hi evet sana hi hitabanga hi subscriber support nei bolbo hin paule hama kibe lechan thimta khat jong kai pon china langa kibe jong le mi banga hi sangta china jong I macha jong kanei pon mel langa hi velem mel jong mel hoita jong kahi hon pon hichi hi epijinam tile pakai su Krista jala pathin pakai su Krista thisan jala chu hi ve tia chu kanau no koma chu chiti chu ka don bonin chi chu hintin sopite ho comment sa hi sanga comment sa hi no hon iti sai dam encourage bol now chuting le thangboy nang hina thimo mo ke ho sangan na thimu ve titabanga he chi chu henge ke ma he ivet jongle hoi lai pena so kal tha samamati chu hoi sela ke on ken jong ka he nai ai wanga he lhon iti sai dam encourage non bol now he kamu dole ki pau ma jengin he chi spirit he hoila kona hungam tile eimi chate ho he kuki jo chate hon iti sai dam nei respect bol now chunga hi kabele akidang mo mai nge sopite ho mi kon khan na sei ma banga chu mi kon khan ni ta chu seijin give respect and you will get respect ti da bang na keiman kuki jo chate cultural ailole tradition language or respect kabol jiwa chu lhon jong nei ngai lu jia chu hi chan gya hi encourage hen lang tauna hen lang ija kai lhon na bolu hi kabele alopi ma in pathenin ajwa ka seima bangin na chung chewa pathenin phathe bo hen lang lhon comment sa he nei tosat no ailole encourage bol na ba hi na chung chewa reply jong kana pi jolo ahin aji chu atamba la chu reply jong kana pi jolo ahin hi chan ge a chu comment so jong hungain so pite ho iji chu na chung chewa reply jong ka bolo kha uma le nei ne he thim pi win lang so pite ho nei tau pi win lang kyo hi Nepali ho hi tam pi pathen ho lo tam ta lai jin hi nitin hin khoa sanga hi pathen helowa chu thi jing hi it's an emergency to kyo Nepali ho la hi emergency mong and gospel thang something chu chia chu nitin hin khoa nei na tau pi win lang tua hi Manipura hi gale tol jia chu Nepali ho la pathen thu se ding jong ha sajin ahin Siliguri Darjeeling Sikkim Nepal langa chu
hitabang chu boy na bang chu umlo hin hi jong le nitin hin khwa non nei taw pi win lang chuting le kaloi no min jong min chu kai pon koi ham khanen maybe thong khulun hoki pham hepa ham ko ham kanaw ham kai pon amain naloi no min chu kan cmp de atiwa min chu chong boy tia chu kaloi no min chu acmp in nang chunga jong pathenin pathe bo hen lang na chunga jong kipah thu sang ta ka se je pathenin pathe wen lang na in sung hen lang nal jile chate na in sung nakho wa pathenin pathe bo hen lang khanga pathenin pathe bo hen ti chu ka se be no ma hen tun kaloi nun khalen ni thu chang khat chang ni hi se no mo mang ga se jap mo lo na ka ke hai jemasi kamin nahin sem pi je in ka kipah e kemin changbai kipah me acha tu ni apana chu namin chongboy ham engi okay pathenin pathe bo hen lang avela ka se nom chu pham ti le ke hon Nepal langa munchom choma extreme gospel tour kiti tour kanewin hichi tour a he pathen thu sei ho jong ailo le convert ka bokana bol na ho praise and worship kana bol na ho hi video hitam taw ma hen sopite ho ahin ki upload do thailo ka ji chu pham ti le ki ho group hon social media koi machan pathen thu sei ho hi upload talo deu aji chu Nepal ga ma hi tu hi democracy ta jong le asunga hi hindu ho dise diam ahat na ji a chu RSS ho hat na ji a chu na azole hong likhale ke ho dingen stumbling block tabanga dia chu chi chu amahon ei mau ahin ya chu kana upload lo ahin so piteo nei na he thim pi win lang chuting le iti sai dam khachu kase be nom khachu ipiham ti le ke main kuki jo chate hi kangai lut naw chu ipiham ti le ani channa thum channa hi ipgm ti le ke man pathin ka ho hi kuki jo chaten missionary support volgia chu pathin kana hen ahen video achom khana hi atum bia hi testimony chu share ka bolding hi chi chu hin tin kaloino testimony changkha chang ni chu kasai be no me तिम्रो टेस्टिमोनी भन्दा त अब जस्तो कि तिमीले नेपालमा कसले तिमीलाई प्रचार गर्यो यसरी आउँथ्यो म फल्नाबाट भनेर एक दुईवटा मात्रै भन्नु त जेमसी म चाहिँ इलाम जिल्लादेखि हो नेपाल केहीमा हे इलाम जिल्लाको नागाइन म चाहिँ सानै 13-14 वर्षमै प्रभु येशू ख्रीष्टलाई प्राप्त गरे केहीमा हेन पथेन कहेन हे कुम 13-14 कुम somleli somleli kafalaya chu nunga tiltila chu pathen kana howahin नेपाल मणिपुर देखि एकजना मिशनरी उहाँको नाम चाहिँ जम्से हौकी उहाँ आउनु भएको थियो नेपालमा अनि उहाँले बाइबलको वचनहरू प्रचार गर्दा फेरि हामीले बुझेर हामीले प्रभुलाई ग्रहण गरेको हो akidang mo monge sopite ho vetong pathen thacha pu jamse hoki mauhing baptist church kbc number 5 ham yeah something like maybe 5 kbc mission noya hi ama hi nepal ga ma hi pathen thu shading hi 2001 2 3 4 kuma chu na kalsonin hecha chu kaloinu ho ka omna langa chu pathen thu samaina thang sam joba hi pathen thu sei joba hi amahon pathen chu kisan ahin ani फर्स्ट परिवारमा फर्स्ट मै थिए प्रभुलाई ग्रहण गर्ने त्यसपछि मेरो सम्पूर्ण परिवार प्रभुमा ग्रहण गर्नुभयो अनि त्यस पदम दाजु र म सँगसँगै हो अनि kain sunga he pathen ka ho masapen chu
ke le kau ke chunga kau alen pen khat umahin ama min cha padam ahin ama ni hi ke ni hi pathian kan ho masanin kati 2000 kati go त्यस पछाडि ग्रान्ड 2000 हो नै थाहै छैन नेपाली किनकि म सानै थिएँ परिवारमा अब म पनि सानै थिएँ अरू क्रिस्चियन गाउँघरमा नै क्रिस्चियनहरू कोही थिएन त्यसको डेटहरू पनि वास्ता गर्नु पुरा मलाई कठिनै थियो सानै थिएँ पास्टर बुवालाई थाहा होला kacapang nunga til tidam chapang kahilai ja chu adet ole kum hi phatan kan gel to thei tolo ne ne thimpi winlang aji chu kumjong sotan pastor pan jong het mai theye अनि त्यस पछाडि ब्याप्टिस्मा चाहिँ मैले कुकी पास्टरदेखि नै ब्याप्टिस्मा पनि लिन सकेँ उहाँको नाम चाहिँ सिङसन रिभरेन्ड सिङसन के डी सिङसन नाम पनि भन्न आउँदैन अलिक कठिन्छ कुकी थादौ पाउ Thadou ho kuki ho min hi saying jong pronounce bolding jong aha sajin aji chu paul ham ki bang lojin ama min hi reverend di singson ain ama ko na hi baptism ki changa hin baptist ki bola hin ama chunga jong seijo lo ki ba thu ka seijin हामीहरूको गाउँमा हामी मेरो दादा र म मात्रै थियो त्यस पछाडि सबै परिवार ग्रहण गर्यो अनि हामीहरूको परिवार सबैभन्दा फर्स्ट हो हामीहरूको गाउँमा अहिले धेरै घर भइरहेछ चर्चहरू ठुलो एकदम राम्रो सेवकाईहरू राम्रो भइरहेछ प्रभुको आशिष बहुत भइरहेको छ keho insunga hi keini hi masapena hin keho insung se hilwa il keho kalhangowa kakhowa keho hi masapen christian kahiu win keho zowin kan kain sunga hi kanu ahin kapa ahin chuzowin ka u te jong ahiwin ama ho jong abona christian tua hi pathin ka ho tawin tua hi keho jala hi mitam pi pathin ana ho pantan tua hi mitam pin pathin ana howin unsa te bansa ka kipai pathinin phathe bo hen lang chomcha te sai da ham hin kho thusim jong iti pathen ko ham ti chu kaloi no kona jong na adang jong tam ta ong na lajin pathinin phasa le nikhodang tingle maban nikhole hichi sanga hoi jole phajwa khion ka sei diwa hi tuni dinga chu hichan chu kichai tautin adang chu imacha kai pon tu chunga November tha chu kamal thangboi tia chu hichi YouTube channel kha chu kan create kana bol hon ahin chomga jowa he nasatan viral achiwa WhatsApp dunga jong nei ngailu jowa heta chu share nan bolwa mitam pin subscribe jong ei bolin hichi chu epijinam tile ajo akaseima bangen pakai su krista thisan ailule ngailu na jala chu nei dop sanga hin pathenin ho chungchewa pathenin phathebo henlang tua hi almost 7000 subscribers kamu do in keiman tua hi practice ka bol like tau cha he short chomcha cha gospel message ho jong kana uploading hi theme bang chu theme pon hi jong le ki thip chuna ailole chi thado pau hi them khat het kham jong hiti hi thojing jing theina dinga he ikhat kan bol ahin chi blogging bol ahin ka bol ahin mitampin manipura pana hi nepal change sumijat ludham mit kivet na langa chu sumijat lon ham ti chu chuting le nepal langa igal luting le ipp angai chan ham ti tabanga jong tamta chu sejen hi jo se chu sopite ho video achoma he kana uploading hi video khana hi ija kai he hot khana abona hi kiseile mi tampe da boring jong anei diu boring jong anei diu hin ya so achom choma he maximum number he 15 ahin 15 apana so noilang maybe 10 12 13 14 15 to maximum number so minute to video so kana same ding ahin ichi noya so kisem le mijosen wedding jong data jong liulo na apha jong liulo so chomcha full information chu chi chu he
Pathenin Fathe Boy Lang, Jai Masi. Jai Masi, bye bye.